Din hija l-puntata numru 454 fis-sensiela ta' Mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-puntata tal-lum se nisimgħu mingħand Hollow I Am, 26 Other Worlds u l-Brikkuni. U llum biex nibdew għandna din mingħand Align the Tide. Kif għana, għajna l-poddatora fil-sensiela ta' Mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant illum għandna edizzjoni kemm xejn tqila tal-anqas il-mużika hija tqila għal dawk li jħobbu rock qawwi ngħidu aħna. Bħal pereżempju din l-ewwel waħda li għadna kemm ftaħna biha mingħand il-grupp ġdid li jismu
Align the Tide, silta tagħhom The Golden Throne, mhux biss dan il-video li hemm marbut u abbinat magħhom ukoll video dwar behind the scenes jismu fil-fatt li sibuha bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq ToniSant.com fejn issibu wkoll il-videos individwalment għal din il-poddata tal-lum kif ukoll anka dettalji u rabta ma' l-M3P il-Malta Music Memory Project illi ngħidilkom xi ħaġa dwaru anka aktar tard. Għalissa għaddu mill-ewwel għat-tieni silta grupp ieħor relattivament ġdid ħansi ġdifjament tal-qasalija jisimhom Hollow I Am. Tahom jisimha Buried. How much longer can I live like this? The emptiness makes me want to no longer exist. Sight of any reason for me to stay. I try to believe I'm okay, but is this loneliness too much for me to take? I can feel it flooding me as it never ends. I'm always suffocating. Just when it seems I have control, I'm begging for relief. I can feel it flooding me with everything as I'm still suffering. I can't get out of this hole. I'm so far beneath. I'm so lost I can't find myself. I'm convinced that no one hears my cries for help. I've been going down this path for so long that I can't feel my legs. I can feel it flooding me as it never ends. I'm always suffocating. Just when it seems I have control, I'm begging for relief. I can feel it flooding me with everything as I am still suffering. I can't get out of this hole. I'm so far beneath. How much longer can I live like this? The emptiness makes me want to no longer exist. There's no memory of the last time I felt alive. Every day I think about when I can finally die. A sense of hope is all I wanted to find. Why the fuck do I try? Just when it seems I have control, I'm begging for relief. I can feel it flooding me with everything as I am still suffering. I can't get out of this hole. I'm so far beneath. I can feel it flooding me as it never ends. I'm always suffocating. Just when it seems I have control, I'm so far beneath. Buried the Megmela minant Hollow I Am. U dawn iż-żewġ siltiet qawwin li kellna fil-bidu tal-poddata tagħna llum iġibuna għal silta oħra li forsi hija xi ftit anqas qawwija imma progressiva, ġifieri mhijiex it-tip ta' silta li normalment indoqqu f'din is-sensiela ta' poddati, imma kif tafu jekk issegwu din is-sensiela b'mod regolari u jekk ma segwix b'mod regolari nista' ngħidilkom issa illi aħna invarjaw u ninkludu kull stil ta' mużika f'din is-sensiela ta' poddati. Id-dettalji bħal dejjem permezz ta' ToniSant.com fejn hemm mod mill-aktar faċli anke kif tagħmlu kuntatt miegħi, jsibuni wkoll
permezz tal-Facebook jew Twitter u anka fuq il-YouTube sintendi fejn toħroġ il-poddata bħala edizzjoni video. U s-silta li kont nirreferi għaliha hija l-ġdida mant il-grupp 26 Other Worlds, is-single ġdida tagħhom jisimha The Quiet Place. Sitting here all alone in this darkened place, my home, in this emptiness, a quiet place, writing my tale in tears.
dwell, wrote my tale in blood and tears. Ġdida mek tal-grupp 26 Other Worlds li jisima The Quiet Place l-ħarġet propju ftit tal-ġranetilu fit-tmiem ta' Ġunju ta' 2016. U f'din l-istess ġimgħa kien hemm anke kontroversja madwar il-grupp Brikkuni, id-dettalji dwarha permezz ta' l-Malta Music Memory Project fuq m3p.com.mt fejn eventwalment nittamaw li jirnexxilna nżommu anke iż-żewġ naħat ta' dak l-argument, però biex nagħlqu l-poddata tal-lum ħassejt li jkun xieraq li ninkludi silta mill-album Trabok tal-grupp Brikkuni. Is-silta li għażilt hija propju Nixtieq. Nixtieq ninkiteb f'moviment, nixtieq nesprimi d-diżapprovazzjoni, nixtieq li jaqa' il-gvern ma nixtieqx li tigverna l-oppożizzjoni, nixtieq rivoluzzjoni li mhix biss nobli tifkira kommemorata fuq bolla mnedija minn aqda tal-filatelija. Nixtieq, nixtieq, nixtieq jumejn ta' prokrastinazzjoni. Nixtieq konflitt taħrax, nixtieq gwerra qalila, nixtieq nieqaf darba l-dejjem, nibża noħroġ lill-marti tqila, nixtieq ilsna twal tan-nar jiblaw strada rjali, nixtieq mewta tajba tifla xierqa, mewta tajba nixtieq funeral statali. Nixtieq, nixtieq, nixtieq jumejn ta' prokrastinazzjoni. Sejjer ta' blenġejn it-tbib tal-konflitt etern bejn ix-xjenza
l-iskart. Nixtieq ġenna b'appost l-imtarxa minn ħanqa ta' ħmar. Nixtieq nagħti mingħajr ma qatt nippretendi qima. Nixtieq iżda mal-ħaġ il-parametri mixtieqa. Dik is-silta nixtieq mingħand il-grupp Brikkuni, il-video mhux uffiċjali ta' hemmhekk ukoll mill-album Trabok, aħna ġejna f'tmiem tal-poddata tagħna ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Qabel nħallikom fakkarkom li d-dettalji u l-kuntatt bħal dejjem huma permezz ta' ToniSant.com u sa ma niltaqgħu darb'oħra jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.